За какво се сещате първо, когато си помислите за Румъния? Ами, че ни е съсед, примерно. Ние сме горе-долу на една и съща икономическа ситуация и политическа. Това е. Има и други неща, но това е първите неща. И има много добри приятели там. Техният политически живот е по-бурен, значи. Между другото, те стигат до по-сериозни крайности в политиката, които започват с убийството на Чаушеску и съпругата му без съд и присъда. Имаше някакъв импровизиран процес, който аз лично съм го гледал. На север от България се намира Румъния, по-голяма от България и май се справя по-добре от нас с прехода. А за какво се сещате, когато си помислите за Румъния? Какво ви идва на ум? За Румъния? За Букурещ, столицата. За румънската алея, за замъците, как се казваха, в Синая и за граф Дракула. Какво знаеш за Румъния? Че е съседка на България, по-голяма страна от нас и според мен по-добре развиваща се в момента. Нещо друго, което ви интересува по-конкретно? Имат по-добър футболен отбор, по-добро първенство. È la prima cosa che viene in mente a tutti, Dracula e le sue storie. Dunque, parlando della Romania, ho sentito molti nostri alcuni colleghi, ma anche attualmente le persone che dove c'è la vita meno cara e si potrebbe vivere abbastanza agiatamente là in Romania. Questo ricordo. Poi ovviamente come tutti i paesi ci saranno zone più brutte, zone più belle, non è tutto da scoprire sempre. Direi i monumenti, quindi il castello, magari il classico castello. Però se dovessi parlare della popolazione, comunque una popolazione molto acculturata, con le proprie tradizioni, i propri usi. È una nazione che ha tanta storia, un popolo molto fiero, che ha subito dei periodi difficili, però è riuscita a venirne fuori. Penso io nei prossimi anni sarà sicuramente una nazione emergente. A hegyek, Erdély, Bukarest. Ceausescu. Erdély. Köszönöm. Voltam a tengerparton is ezelőtt 54 évvel. Szomszédos országunk, egy része valamikor Magyarország volt, ennyit tudok mondani. A gazdaságuk, amennyire tudom, az utóbbi időben kicsit jobb volt, mint a miénk, talán most közelít a miénkhez, más nem tudok sajnos. Βουκουρέστη, Κάστρο Πελέ, Κάστρο Κόμι Δράκουλα. Το κάστρο, Κόμις Δράκουλας και τα Καρπαθιώρη. Ένας φίλος που μου είπε στο σπίτι. Es un país que está en la zona del este, ¿no? Al lado de Bulgaria. No sé si está con frontera con los Cárpatos o algo así, o los Montes Urales, algo por ahí, no estoy muy segura. Y también es muy conocido el castillo de Drácula, ¿no? Como de Transilvania, esa zona. Y la capital, Bucarest. Los dulcecitos estos, es que me gusta mucho la comida. ¿Y os gustaría saber más sobre el país? Sí. Sí. Bueno, sí, porque ahora mismo no sabía claro, decirte tampoco cuando has conocemos preguntado. mucho. Pues Rumanía para mí me viene a la cabeza que es un país emergente en el cual el empresario no está poniendo el ojo para invertir. Tiene también una cultura muy bonita, un arraigo bello y es lo que hace también en parte que rumanos se vengan a España. ¿Has visitado Rumanía alguna vez? No, pero tengo un amigo que es piloto de avión y va bastante por allí y me habla muy bien de la zona. Беше ono za struju, tako? Pa prvo kad pomislim na Rumuniju, prvo mi pada Steaua na pamet, zato što je, ako se ne varam, 88. ili 9. osvojila Ligu šampiona, zapravo tadašnji kup evropskih šampiona i to mi je negde dalo nadu da i neki drugi istočno-evropski klub može to da uradi što se i 1991. desilo kad je Zvezda osvojila. Prvo što mi pada na pamet su odnosi Srbije i Rumunije, s obzirom kao neko ko voli istoriju, znam da Srbija i Rumunija nikad nisu imale niti jedan rat, niti bilo kakav ozbiljniji politički sukob, što u kontekstu Balkana je poprilično važna i zanimljiva činjenica. Kada prvo pomislim na Rumuniju, pomislim na Vlada Cepeša, grofa Drakulu i zamak u Brašovu koji mi se jako svideo kada sam ga poslednji put posetila. Rumunia, Ceausescu, Dracula, Transylwania. Tak krótko mówiąc. No myślę, że zbliżona do Polaków będzie kultura. Tak.
Ze znajomym i z taksówkami. Wystarczy? A dlaczego z taksówkami? No bo często spotykam Rumunów prowadzących taksówki w Polsce. Ja jestem z Wrocławia, nie z Warszawy, więc tam częściej trafiam na Rumunów. Bukaresztem.